باشە لباغۆزێ شەڕێ شەروانên هەسەدێ bi piştîvaniya hêzên hevpeymaniye dijî çekdarên Daişê di rûberekî gelekî teng de bi dijwarî berdewam dibe. Di hema demê de jî şervan korîdorên mirovî ji çekdar û kesûkarên Daişê re yên xwe radest dikin ve dikin. طبعا المعارك مستمرة في المحاور التي تشتبك فيها البته شرین لچپرین با خوزه که شروان دیجی تروریستان دکن بردوامن دو همکاری هجمره که تروریستان نچر بکن دا کو خر دستی ما بکن هجمره وان دنابر 1200 حتی 1300 چکدار و کسوکارن داعش دبون و معوج با خوزه و گو هستنه نقلهم من منطقة الباغوز. شەڕێ داوی لە باغۆزێ دژی داعشێ لگۆر فەرماندارên مەیدانی یەن هەسەدێ gelekî bi derengî bi pêş de diçe. Tenê du bijarde li pêş çekdarên Daişê ne. Xwe radestkirin û yan jî şer heta mirinê. في بقية المحاور هناك تبادل قصف بالأسلحة المتوسطة الأسلحة حتی نها شر لچپران بچکی ناوندی و گران به دجواری بردوام دکه بالافرین هفپیمانی جی چاودیریا تفگره تروریستان دکن لچپرین شر هزین ما به پیش دادچن لهجی هنکتش زلال نبونه ام لبنده نکو چکدار خور را دست بکن یان جی ام همویان بکجن معلقة بانتظار إما القبض على بقية الإرهابيين أو القضاء عليهم. لگۆر نونەرê Amerîkayê بۆ Sûriyê James Jeffrey li Baغۆzê tenê çend sed çekdarên Daişê di kêmî 1 kîlometreyê de asê mane. Her wiha li gor Jeffrey hêjî 15 heta 20,000 çekdar û alîgirên Daişê li Sûriye û Iraqê mane. Loloxan Rûdaw